Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Ahmad Channel. Yuk ikut tadi teman-teman. Cari ini teman-teman. Wah, sini ada Marsha teman-teman. Sama tabung onde teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Topeng onde sama Marsha teman-teman. Di atas pohon teman-teman. Oh, yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya? Wah, di sini ada barongsai teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Warna biru teman-teman. Wah, matanya merah. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya? Wow, sini ada mobil Pertamina, truk Pertamina. Sama ada apa lagi ya? Sama bus Tayo teman-teman. Gede sekali teman-teman. Warna kuning teman-teman. Kita ambil teman-teman. Ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ada apa lagi ya tadi teman-teman? Wah, di sini ada truk molen teman-teman. Sawah, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada ononil pocong teman-teman. Warna putih sama warna hitam teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada boneka Bob teman-teman. Wow, di atas pohon teman-teman. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Boneka boba yang jumbo teman-teman. Oh, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, Habibie menemukan banyak sekali teman-teman. Wah, situ ada Upin teman-teman. Wah, kok Upinnya sendirian nih teman-teman. Ipinnya kagak ada teman-teman. Yaudah kita ambil aja teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.